jiyan bi pirsan pêş dikeve, bi rexne û nirxandinên pêş dikeve. Divê em ji pirsan netirsin. تماشاوانê Xalî TV dema we xweş be, hêvî dikim rewşa we baş be. Di vê xelekê de ez ê sê mijara bînim pêşberî we û li ser van mijarên han hinekî biaxivin, hinek pirsa bilivînin. û ji bo ku ez dema we ez nebim, ema fincana qehwe xwe hazir bikin. Em biçin mijara xwe ya yekemîn. Ev vîdeoya ku min ji we re pêşkêş kir daxuyaniya tevdemê ye. Tevdem çi ye? Dibe ku hinek yan jî gelek ji welatparêzên Bakurê Kurdistanê tevdem naz nekin. Ji ber ku çîrokê PKK pir in, çîrokê wê rêxistina û nava me re nav di wenda dibe bi rastî. Heqê xelkê heye yanî. PKK dema xwe fesex kir, navê xwe kir Kadek. Kongra Neçewiya Demokrata Kurdistan. Piştre navê xwe kir Koma Komelên Kurdistanî KKK. Piştre navê xwe kir Koma Civakên Kurdistanî KJK. Em li vir bisekinin. Dema PKK xwe kir KJK û Kongra Gel jî tedî di nav de heye. Lê hemû yanî heft stranên hirçên li ser hirmê ne. Hemû ew yanî ew tas û ew hemam yanî. Dema KJK çêbû Kurdê me Rojavayê bin Xedê tedî ji apoçîtir in û ji Cemêl Bayêk û ji Murad Karaîlan û Mustafa Qaras û Duran Kalkan wan apoçîtir in. Kî Kurdê bin Xetê. Kurdê bin Xetê çi kirin? Aldar û dirdora xwe û wê çaxê heval em ê KJK Rojava çêkin. Li gorî agahiyê me ku wê çaxê yanî kêm zêde em jî nêzîkî meseleyê bûn. Bakurî qebûl nekirin. Bakurî behsa Bakurî yanî behsa Cemîl Bayêk û Murad Karaîlan wan dikim. Ku yanî ne meqûl e em kopya wê li Sûrî çê bikin û şert û mercên Sûrî û nizam çi lêvana gotin na heval tiyan lişt em dikarin, çawa em nikarin? Em dikarin KJK li Sûrî çê bikin. KJK Rojava
يعني وانا اي سوريالي PKK'li قرا إلى أنه جميل باي كرن يعني وان كرن دزي سولا وان فدي كار دخص باشو وند كارن كرم كن هرن چيكن چون جا روج كجاكا روجابا مال پرك انترنت جير چيكرن ون زمانك چالاكي چته بيرن گهان هر جاري ورو چيك چيد ببنا و كجاكا روجابا دا يعني يكي درتينن و چي بو پشت رجل ناوي كرن تفدم إجا قاشو أفشية أفشتكي جي بيدي مستره همون رخصتن دن آفدنه نتنی رخصنا پیاده و جواک و جواکا سیویل و اولو خوش کرن بغار آنین چوکی و بوی رنگی داخویانی درتینن باشه اف داخویانی هانه جبو چیه؟ جبو سالوگرا سرهلدانا 12 آداری انا ترابي يكيج ببرسج يكيج مديا PKK تج مصطفى قرص وربيج 12 آداری چی بو نزانه راستیش بردوجم يعني بير نابر نزانه جير مهمة نقرين يعني تشتنولو بيرن بنخطي چي بنجر نه مصطفى قرص و دوران كالكن بتشتين ديروكي گردونی بجول دبن قامش لو و 12 آداری چوان چی گرینگه انا نکاپو چی و جلی خوب چرینن بیجن نه راست و نزانم چی نه راست هوا سرخابون لبروی درخینن سرخابون آدارا 10,004 آدارا یانجی جمهن اپریل هاوین حیا پاییز 10,004 جمها آداری و برجور اگر و 12 آداری تید دید سال وگراوی 10,050 اگر و 12 آداری تید دید رواندن و کشنا شیخ معشوق اگر و ده سرخوابون دید تید تنه روزنامه یا ناوندی یا PKK ده اف چیروکی هانه تید نتنه ولو برپرسی PKK ای پای بلند خبات اندام کمیتان آوندیا PKK ده سالا 10,000 هات گرتن و ها را دست کرن تسلیمی دولتا ترک کرن سرخوابون بحثاوی ناکه وکی نوچه بحث ناکه چما ناخواز رژیما بشار اسد ده چاوی کرد می با کرد رش بک کی سرخوابون کیه روزنامه یا ناوندی PKK باشه باش ام وگرن داخویانی تفدمی اف تفدم داخویانیش بو سالوگرا سرهلدان 12 آداری سرهلدان 12 آداری چه بو گلی می کرد لروجاوای کردستانی لدجی سیاست و کریارن رژیما بشار اسد و آباوی وی حافظ اسد و رژیما بعث بگشتی سرهلدانکی جماوری چیکر دوی سرهلدان نیزی حتی 30 کس هاتن کشتن اید بن اشکنجه ده هاتو کشتن اید بگولین هیزن اولا کاریه ای رژیما بشار اسد هاتن کشتن هنک جی دوست و آلگیری PKK ده تید هاتو کشتن هنک جی پشتی سرهلدانا 12 آداری هاتن کشتن وکی او احمد حسین کو اندامی پیاده بود بن اشکنجه ده هات کشتن عثمان دادلی ماموستا عثمان کو یک جو پارلمانترین PKK ای سال نوتی حیانوتو چرا ده پارلمانا سوریده دبن اشکنجه ده دبن روشن زور و زحمت ده پارسی ویش کست نگی ویش کست کانسر پر چه بو پنجشیر پر چه بو زندانی حادرخستن دمکی باوش یا نخوش دستا يعني چی جواره بیجم رژیمکی فاشست رژیمکی فاشستی گنی دیکتاتور يعني اگر حافظه ست کوچک به حشای حضورا بشار اسد کوچک لای کوچکه يعني و تفلی ولو تفلی وی حالی هانی 10,011 و برجور PKK چو خوابید دسته خودی سا دریش کر جر رژیما
بشار أسد و آلیکاری و پشتگیری ویکر کی PKK مگلک جارا ببلگه جه ارشیفا کووار و روشنامین PKK پشتی سال 2000 ها پشتی که اوجلان جور درکتی و دما اوجلان جور بو پس نین جه رژیم حافظ صدر دا تشتكي ولو بهمبا تشتكي ولو بسينور تشتكي ولو مرو فريدك نجي آپو و PKK حسني رژیما حافظ صدر كوركورا وان بو لسر مرنا حافظ دگری اول يعني کووارا وان و مدیا PKK آوی چاقی اشکره دبیج داخویانیا تف دمه چی دبیجه سر هلدان بیر تینه و جه رژیما سوری دخوازه لخوا وگره و دفج ذهنیتا شوون برده يعني ولو رخنين فديوك پیدا و تفدم رخنين لدولتا ترك دكه لدولتا ترك دا گركر بيست ديكتاتور فاشيست پر لبشيوه كي پر فديوك رخنه لرژيما بشار أسد چه مجبر كو ريموت كنترولا رخنه ده دستي قنديل ده قنديل جوان ربيج توش باخبن جوان ربيج نرم باخبن وي نرم باخبن لهمبري كي لهمبري رژيما بشار أسد تفده مجبو سرلدانا دوازه آدار ويرنگي وجا خوش اوه يعني شكو كني مروتي داويا ويد دبيج بوي بونه هاني هلكفتا دوازه آداري ام سوز ددن مل سر خطا شهيدين دوازه آداري امي بمشن تي چوا سر خطا شهيدين دوازه آداري بمشن بخورد کرنا تکوشینه و لهمبری رژیما داگرکرین ترک اوی برسوا شهیدین دوازده آداری کو بگوله رژیما بشار اسد جیانا خوش جسدان پیده و تفدمه بچرنگی برسو بده لهمبری رژیما دولت تا ترک کو او وجا اولو کو او سرهلدانا دوازده آداری و هلوستا رژیما بشار اسد لهمبری گلی کرد سیویل وان سرهلدان سیویلانه PKK دوی داخویانیا هانه دمام دوین تفدم مفدم وان نربرچتگین PKK دویجه اف سرهلدان ابو یرا هانه بشکی جو کمپلو ناف نتوی کمپلو ولو تیپا قا ولو قلو دکه کمپلو ناف نتوی لهمبری PKK ولا آپو یا جبو خودی یا جبو مسلمانا جبو گاورا جبو مریا جبو زندیا جبو خودی یا جبو خودی تر لکو داس لکو کا چوا يعني ابي كوفان داخو يعني هاني ولو دنسي قش قفدي ناك يقي بير نابن قيد حق واسا حشي حزولا يعني حق واسا خلكي ولو كرد حسبين اف داخو يعني اف ولو توشو موشو كلافاجي خوارو مارو اف شاب الجمان يا بابوتشينه والجمان لحفتي الجمان حلوستا لهمبري رژیما بشار اسد خورد کرنا تکوشینه لهمبري رژیما اردوغان اب ویرنگی حلوست بفیرنگی داخویانیا PKK و تفدمی جبو سالوگرا سرهلدانا دوازده آداری لهمبري بشار اسد سرهلدانا لهمبري بشار اسد و حق واسا قربانی چه بون PKK بوی منطقه خانه وی برسف بده کو تکوشین لهمبری رژیما داگرکر ترک خورد بکه و بزمان عربیه گلی می روشاوای کردستان دزانه مخواست بچه که ولو ناورو کاوی از بکم کردیش بو باکر کردستانی ناز بکن به چه قبحت و سوسرت مدیا PKK لبن خطه چه دیک های وش مسئله تنه ایون دبین روشاوا و آوا چما دم چقه آوا بحراد سكنه وكي رخنا الروجافا بك حوالي ميتي وحوالي تركاي وحوالي نزانم كي رخنا الPKK بك والمديا PKK بك هاويا نزانمشي مديا PKK بفيرنجي هاني خلكيجي رش بك
وبفي رنگي هاني جيولو يعني فان دروي قراسة فان خاباندني قراسة دكن وتبي خلق دبي خو شعبي خو قوي خوش فان مسألة هاني بقر ما شش بو خده بيروز ببدا خوانيا هاني ام بچن مجارة دن مجارة دوامين آوي خلق وصا خويا كركو ويه البجارتنين لتركيا وباكوريا كردستان ودما خدم شكنا يقولت ايدي اوبوزيسيون جي داد يار كرنكو نامزت وان بر اندام وان بر ناوي بچي كمال كلجدار اوغلو سروكي جهبي هذا بجي ناد ديار كرن يعني حتى نها ولو نزل على كاوي لقال دستهلاتداري بن يا لقال اوبوزيسيون بن اوبوزيسيون جي وكي كلجدار اوغلو كسي دردوراوي هسه يعني حساب وان ويبشرن جيبه اوش خرزان اي باش چه علاقتا في فيديو اكو مجور اشكره كرو صلاح الدين دمرتاش دبكو يعني بشكي جي برسيب وحقي برسي هي يعني برسكي بفيرنجي خدي ماف چما جبركو صلاح الدين دمرتاش سروكي بري هذا بيبو صلاح الدين دمرتاش بر اندام سروکوماری ده هلبجارتنین سروکوماری دبو و سروککی کردایه و سیاستمدارکی کردایه و هنرمندکی کردایه تنبوروانکی کردایه و برای ویدناوا پککی ده کادر و برپرسکی پایه بلندی دناوا پککی ده نوردین دمرتاش و بر پارزر آپو بو و دناوا دیالوگا میچه و پککی و قندیل امرالی خودی جه بو خودی رول بو و يعني أفحمو صلاح الدين دمرتاش صلاح الدين دمرتاش بري دمكي دمديا بككي دهبو نها جامير لسر سوشيال ميديا انستغرام وتويتر وان قرطة اكتيفة يعني اما روشتنا وتشتات كبن بر اكتيف يعني تدبيقي يعني سروكي اي هذا بي اي سوشيال ميديا هي اي انستغرام وبارتيا انستغرام وبارتيا تويتر يعني خمناك مالا يافا ساعتها يخش لي ورخنين لتركاشي دكو جاردنا ولو بتشكي ولو هما فديوك بجي هما ها بشي ويكي نديركت رخنين
PKK jî dike di medya PKK di êdî Selahattin Demirtaş tune mixwest yanî ev daxuyaniyên ku berê Selahattin Demirtaş dikuxiya dibêne jî dibû nûçe PKK dikir nûçe û di Fırat News û nizanim çi ev medyayê PKK ku ji Fırat News distînin Stêrk TV û Heyv TV û Roj TV û çi TV û yanî çi kanalên televizyonê ê PKK heyî û Özgür Polîtîka û Özgür Yaşam û Özgür Gündem û Özgür û hemû Özgür çi medya PKK heyî nûçe ji anavê distin niha mixwest bigo ku hala ev jamêr di nava medya PKK de û daxuyaniyê wî ku dibêje em ê ser bikevin ka çi heye ez derbasî anavê bû min tiştek nedît bigo de belkî ez şaşim ka tiştên yanî ez li navê wî ciyê lêgerînê min navê wî danî Selahattin Demirtaş encam ji mir derket ê bes encama herî nêzik li gorî tiştê heyî di 2018 bû û encama herî kevin di 2012 bû di 2013 bû hîna serokê BDP bû hîna Hadep jî çênebû ew wedît yanî tiştekî ne fotomontaj ne filan nebêvan tiştên encamên lêgerînê wan jî dikarin derbasî Fırat News bibin û li navê Selahattin Demirtaş bigirin ka hala wê çî ji wer derkeve ême ev mir derket yanî ez bextê xwe xira nakim ez ev tiştê ku derket ev ev encam ji mir çi diyarkirin ku êdî yanî Selahattin Demirtaş xwe biçirîne jî nema dike bi nava hesabê PKK çû PKK piştî ew nivîsa li lêkolîn li êrişî wî kir wî kir xayîn û wî kir şopajoyê Şahîn Donmez û Yildirim Merkît û ev kesên ku di nava PKK de di zindana de xwe teslîm kirine piştî ew di nivîsa hanê PKK ra bi Selahattin Demirtaş bike namzet û bike berendam û nizanim çi çîrok mîrokê hen tune xwîna xwe şêrîn bike xwîna xwe bike dims nema PKK yanî Selahattin Demirtaş nema bi PKK re tê qurtandin ez bihêvî me ev kêşeyên di navbera Selahattin Demirtaş û PKK bi şêweyekî demokratîk were çareserkirin yanî ez li ber Selahattin Demirtaş û keda wî dikevim yanî heqwa se li ber xwe dide lê bi rastî ana ez hêvî dikim ku Hadep di sid parlamenter jî bîne ne tenê sed di sid parlamenter piştî di sid parlamenter anî û hêviya koalîsyonê çê bibe wê AKP bimîne xurt AKP ev 20 salê ji 2002 de heya 2023 de ev 20 salê di dewletê de dişoxile tê di kolayî û gihaştî mejî û damarê dewletê wê dîsa AKP bimîne belkî ne wekî berê lê wê bimîne wê AKP bimîne AKP belkî mijara koalîsyonê eger mijara koalîsyonê hat ser masê û MHP ket dibe Hadep ew cihêhan dagire wekî kertiya berê neke mejiyê berê û kertiya berê ku firset ji wan re çêbû koalîsyonê bi AKP re çê bikin wê niha MHP li derve bana wê Hadep di nava dewletê de bana wê wezîrê Hadepê jî hebana wê pirsa Kurd bi şêweyekî şêweyan de nêzîkî çareseriyê jî bibana Hadep nekir bera dû qûna çend kesên çepgirên genî ku fikî ku têkiliya wan bi mîtêr heyî û dewleta kûr heyî ku dijminê çareseriya pirsa Kurdin li Bakurê Kurdistanê kesên wekî Yalçin Küçük û nizanim Sirrî Sirreya Qunder û ev kesên hanê Hadep çû ji mir li wan guhdar kir û li Qendîl jî ev mal e
kesên wekî Duran Kalkan ku bîyîn mejiyê PKK û çarenûsa PKK û çarenûsa Pirsa Kurd ew rol tê dilîze. Apo ji wan xwest ku yenî wî deriyê hanê ku koalîsyonekî di navbera AKP û HDP de çêbibe ev tişt hebû. Ev tişt hebû dema Apo di hilbijartinên şaredariya Stenbolê jî ku HDP alî bimîne Qendîl û ev çend kesên genî çepgirên genî ê di nava HDP de bi qerar û biryara HDP lîstin û dengê Kurda çû ji kî re çûn ji İmamoğlu re çûn ji CHP re. Ez bi hêvî me ez hêvî dikim ku kertiya berê dubare nebe. Qezencekî destkeftekî mezin eger HDP bi dest xist dîrekt xwe hazir bike. Endamên HDP xwe hazir bikin ku bibin wezîr, ku bibin cihê biryarê, ku di hundirê hikûmetê de cih bigirin, rolekî aktîv bilîzin, rê li pêşiya çareseriyê vekin. Firsa Kurd li cem desthilatdariyê ne li cem opozisyonê. Eveya yanî bere zengil bi di guhê wan di pozê wan di kwî derê wan. Firsa Kurd çareseriya Firsa Kurd li cem desthilatdariyê wê ne li cem Kılıçdaroğlu. Desthilatdarî bi Kılıçdaroğlu bi dîsa dibe herin muxatabê wan desthilatdarî be. İşê me jê tune çi çakêtî xwe dike. Kesk sor çi ye? İslamîst kemalîst çi ye? A girîng çareseriya Firsa Kurd. Hazir ji bo çareseriya na bi şêweyên siyasî mantiqê siyasetê vê dibêje. We dibê qey PKK jî vî benîştê xan dicût. Ku îşê me ne ji opozisyonê îşê me ne ji desthilatdariyê îşê me kîjan hêz bixwaze çareserî. Lê prinsîp ew e. Çareserî bi desthilatdariyê re. Nasnameya desthilatdarî çepgir bi, rastgir bi, İslamîst bi, laiklîst mi çi bi dibê nebe asteng. Dibê nebe asteng. Hêvî ew e. Ez hêvî dikim di van û di pêşiya me ne nêzik e ku ez hêvî dikim HDP qezencekî dîrokî û helwestekî dîrokî û biryarekî dîrokî bistîne. û ev biryara hanê ancak di vî çerçeveyê hanê de be. Guh ne bere bûsile çi ye bûsile? Bûsile ne serî Sûreya Qonder û ê wekû be. Bûsile ne Duran Kalkan be. Bûsile Pirsa Kurd, çareseriya Pirsa Kurd. Yani dibê derî li şerê çekdarî li şêweyê çekdarî ji bo çareseriya mesela Kurd werigirtin deriyê siyasetê vebe. Hinek tiştên wilo daxuyanî ji devê Cemîl Bayî wan derdikevin ez hêvî dikim ku cidî bin. û ne wekî yanî 10 sal derbas bûn. Dema Apo ji 2013 behsa vê mesela hanê kirin PKK ne semîmî bû. Dewlet jî ne semîmî bû ne cidî bû. Divê çareserkirina mesela Kurd bi şêweyekî aştiyane. Her du jî berpirsiyar in. PKK jî û dewleta Kurd jî. û a xerab ew e, a kambax ew e ku yanî PKK û dewleta Tirk a Kurd di nava koalîsyonê de bin. Ji xwe yanî nexweşî jî lê ez ê bêjim yanî xal û xwarzê li ser Kurdan hev kirine. Apo niha li cem xalanê xwe yê camêr, rewşa wî baş e, tendurustiya wî baş e, kêfkêfa wî yanî. Ji xwe berê de yanî ne ez dibêjim ew dibêje yanî Tirk diya wî Tirk e, Tirk xalanî wî ne mêrî cemê li cem xalanê xwe yê. û yanî xalê wî xwarziyê xwe diparêzin û xal û xwarzê li ser me li hev kirine. Dibê em vê mesela hanê qebûl bikin ne ji niha de. Ji 1978 de xal û xwarzê li ser Kurdan hev kir. Xal û xwarzê yanî nas kiriye. Kîne û bi çi şêweyî
لسر gelê Kurd lê hevkirine. Em biçin mijara dawî. Abdulhekîm Beşar, Dr. Abdulhekîm Beşar serokê berê ê pedekesî bû. Niha di nava opozisyona Sûrî de a girêdayê dewleta Tirk cihî wî heye berpirsiyar e. Tiştekî PKK wilo medya PKK tiştekî wanî genî heye. Gelek tiştê wanî genî hene, yek jê ev. Çîroka ala û êrîşên li ser Abdulhekîm Beşar pirin û mere nikar wî yanî wî biparêze. Ew dikar xwe biparêz. Ev jî ne ji bo parastina wî yanî ez min gelek cara rexne li wî kirî û zihîna li wî rexne bikim yanî. Ev mafê min e û wacib li ser min ku ez rexne li Abdulhekîm Beşar û tevaiya berpirsên û partiyên tevgera siyasî ya Kurd li Rojavayê Kurdistanê. Mijar ne ev yanî mijar PKK ew ala di wêneyê Abdulhekîm Beşar de PKK wilo kiriye ku ala terorîsta ye. Ala hêzên terorîst ê herêma Efrînê dagirker kirine. Ev al ji bo gelê me ê li Bakurê Kurdistanê nas bikin. Ev ala komara Sûrî, ne komara Erebî a Sûrî, berî Partiya Beas were bibe desthilatdar. Partiya Beas 1963 hatiye li Sûrî bî desthilatdar. Darbeya eskerî çêkirî û wî desthilatdar. Ev ala hanê kesk û spî û reş û sê stêrkên sor ev ala dewleta Sûriyê, komara Sûrî 1905 wê çaxê yanî wekî dewletekî ji bo hemû neteweya ya wilo dihat gotin alekî niştimanî ye. Ne alekî netewayî girêdayê Ereba yan jî girêdayê Siryanî yan girêdayê Kurda alekî niştimanî ye. Dema şoreş li hemberî rejîma Beşar Esed rabû yanî ala Sûrî a rejîma Beşar Esed qebûl nekirin. Gotin em çi alî bikar bînin alekî wilo giştî alekî niştimanî vê ala hanê hilbijardin ji ber ku qunaxa salên pêncî di dîroka Sûrî di wekî qunaxekî niştimanî tê qebûlkirin. Hilbijartin hebû, partiyên siyasî hebûn, demokrasî hebû, kêm zêde yanî azadiya çapemeniyê hebû, şêwekî şêweya yanî lawaz bijî şêweyekî demokrasî di jiyana siyasî di wê çaxê hebû. Ji pêncî heya pêncî heşta. Ji xwe yanî Partiya Demokrata Kurdê Sûrî pêncî hefta dihatî damezrandin. Ev al wê temsîla wê qunaxa hanê dike. Dema şoreş çêbû jî wê ev ala hanê ji xwe re qebûl kir wek ala şoreş. Niha piştî şoreş ket rewşekî kirêt û şerê navxweyî û terorîzm û radîkalîzm û îslamîzm û tiştên bîvî rengî hene hinek hêzên radîkal ê opozisyona Sûrî ê çekdar ê îslamîst ê terorîst vê ala hanê şiklî bijî kirine xwe. Kirine xwe lê ev al ne awan e. Ev ala hanê ne awan e. PKK di medya xwe de dixwaze bide diyarkirin ku ev ala terorîstayî û ala nizam dagirkerayî ne rast e. Yanî pir mubaleğet vê mesela hanê dikin û jakî ra bi vê ala hanê bikar bîne ew jî wek wan e. Yanî li vî mantiqê hanê medya PKK mixabin derewekî bi vî rengê hanê kir û îdî gelek kes bawer dikin. Hinek rêxistinên siyasî bin, hinek kesên ji herêma Efrînê bin, ji dervayê herêma Efrînê bin, ji herêma Cizîrê bin wilo dijatîkî pir kûr li dijî ev Kurdên di hundirê opozisyona Sûrî de PKK gur kiriye.
PKK بیر دکه کو 20 ساله آبو ده حنبیزا بشار اسد دبو حافظ اسد رژیم بعث PKK بیر دکه PKK بیر دکه کو حتی روژا ایرو چی کلین یعنی چی آپوچی یعنی کسیم کو رخنه ل عبدالحکیم بشار دکن جبیر دکن کو دما حافظ اسد جه سال حشتی و حیا کو آپو جور درکت آبو ده حنبیزا رژیم سوری دبو تيكليين رژیم ایرانی و PKK حتی روژا ایرو هیه تيكليين PKK و دولتا کور حتی روژا ایرو هیه لی خمناك آبو چیه هیجا کالب چکی وروی داری و چکی رونه خوش و عقرونه و لبرای خو گهدار بک اب آلاهانه خمناك تروریستا جبوش عبدالحکیم بشار و آلاهانه فوتوی خوپیر درتینو بوی منطقی هانه نتنی عبدالحکیم بشار یعنی گله کسین جبو سالوگرا شورشا لهمبری بشار اسد وکی سمبولا شورشه و آلاهانه فوتوی خود بکارانی لی خمناک وکوه اف آلا تروریستا یو چینا بکرد رابن فوتوی خوپیر بگرن یعنی جی ويب كار بينن وكي سمبولا كي مشتي بيفيرنج يعني باش لما دارك ده 1900 نوتو 4 دبو یا نوتو 5 دبو کنگره ها ده بيبو یا آده ها بيبو تشتكي بيفيرنج هاني بو کنگره كي لإسطنبول بو لأنقره بو لداركت يكي شكسي كودندري کنگره ده حاضر بو آلا دولتا ترک آنی خواری آلا دولتا ترک و مدیا ترک لبنگو یابدو کتو اف حقارت الهنبری آلا جمهوریت پیک آنینو شرکی ولو مزند دشی کردا و فاشیزم کی الهنبری کردا بلند بو و چاغا هانی آپو چه گوت و چاغا هانی آپو گوت پر بتندی رخ نکر گوت آلا هانی آلا حقیق قراره آلا کمال پیره حقیق قرار و کمال پیر یک جه کادروین پیشنگن ای PKK قناق آدا مزراندنه حقیق قرار و نیناز دکن ده هفته و هفتاد دو یکی ولو تاری ده جیانا خوش دست دا و کمال پیر جی ده هشته و دوا ده روژین برچی بونه جیانا خوش دست دا اپو وی چاگه وی بویرا هانی شرمزار کر قبول نکر او آلا کی بو آلا کومارا ترک آداگر کر لجم آپو آلا حقیقه رو کمال پیر بو کسین وی چاقید نوا PKK ده تی بیراوان او داخیانیه عبدالله وچرا باش ویجی دین العالی کی او آلا کومارا دولتا ترک او آلا کومارا دولتا ترک آداگر کر کدمدیا PKK دید بیجه دولتا ترک آداگر کر ارتشا دولتا ترک آداگر کر و هر تشتی دولتا ترک آداگر کر لی اف آلا دولتا ترک آداگر کر دی میتینگین هادا پیده بریجی و نهاجی تین هلدانوش خو هل بجارتن لپیشی آمایه ما بحثا بکر و نگلک جارا آلا دولتا ترک آداگر کر دی دسته آلی گرین هادا پیده و لسر میتینگین هادا پیونه ببینه اف آلا دولتا ترک آداگر کر کو عفرینه داگر کر ده از جماعتا شیخ آلی ببینم رخنه لهادا پی بکن شیخ آلی درک هده و رخنه تند لهادا پی بکن بیجون شما دولتا ترک آداگر کر عفرینه ون لسر ماسا و میتینگ خود حل ده بره جمال شیخ باقی و محمد موسی و اف كينا افي كل دفو زرنا PKK دخنوا وقهوه وفنجان PKK يعني دادقرن وددن هف اف كسين لروجافا احمد سليمان ونزانم كيوب كسين كنا هات خوينا خب PKK رشيدين لكن بر الرخنه اللي PKK بكن بيجن ولا هذا بي بكن بأم قبول ناكن وين آلين دولتا ترك دي ميتينغ اخوة آلين دولتا ترك داقر كر ون في آلي هان هلدن ون رخنا لعب حكيم بشار دكن
دەست ببینم ئالێ دەولەتا ترک قبول نەکن طبعا ئەس نەبێ هەڵوەستانێ رەمە لێ کەسێک و ڕابکەورا باوێژ خەلکێ بچووک بکە دەبێ بچێکی خۆ بەگەر لە شێوەیە نزیکاتیە خۆ بەگەرە یعنی ئەv منطقی رەخنەی پێکێکی مەدیا پێکێکێ بڕاستی تشتێکی گەلێکی ورۆ کرێتێک و دیرۆکە خوا دیرۆکە پێکێکیش بیر دیکە ئانا سبە ئەv پارلەمانتێرین هادا پێ دەرکەبن بەخێر و سەلامەت بچن پارلەمانتۆیا ترکیە بچسون بخۆن bi prensîbên komara Tirk a dagirker divê sûn de hanê diwêçe hebe parastina sînor û yekbûna erda dewleta Tirk a dagirker medya Tirk ku gotina dagirker ji bo dewleta Tirk ji bo çi bikartîne ji bo wilo bi mejiyê xelkê û bi walê derûnî de awatifê xelkê pê bilîz شێوەی نزیکاتیە پێکێکی لەوی منطقیخانێ دەما تێن رەخنە لە عەبدولحەکیم چما وەڵا ئاڵا تەرۆریستە بکارانیە ئاڵا باش خەم ناکە گوتنێ وەڵ ڕاست لێ ئەv ئاڵا دەولەتا تورک شێخ سەعیدێ کال و هەڤالێوی بنvê ئاڵاهانێ هاتنە داردەکردن دەبێ ون vê مەسەلەهانێ بیر نەکردن سەید ڕزا و هەواڵی ویت بنvê ئاڵاهانێ هاتی داردەکردن دەبێ ون vê مەسەلەهانێش بیر نەکردن دەبێ ونش بیر نەکردن هەخواسە کۆمکوژی لە دێرسمێ چێ بوو بنvê ئاڵاهانێ دەبوو کەسێن ku dihatin îşkence li mezlûm doxan Kemalpîr Xeyrî Durmuş di zindana Amedê de û hemû berpirs û kadrên ê PKK û ne PKK dibin vê âlahanê de bûn dibin vê meselehanê ji bîr nekin ev âlahanê ku apo di 1994 de digot ala heqî qerare ala gelê Tirk e dibê rêz ji vê âlahanê re were dîtin ev gotina apo bû li ji lê vegerin hûn hatine ev ala ku heq xwase komkujî li hemberî gelê Kurd pêk aniye niha di mîtîngên HDP'de hatî hildan wê dîsa werin hildan hûn tenê rojê hatîne rexne li Ebdulhekîm Beşar bikin rexne li Ebdulhekîm Beşar bikin 1509 mijar hene ku mere rexne li Ebdulhekîm Beşar bike lê ne ev منطقê PKK ne bi منطقê PKK ne bi pîvanê PKK ê xwar û mar û ê kelevajî mere rabin rexne li wî bike bi منطقên wek din durist ku tu xwe nas pêre ferhenga PKK a rexneya ku tije xapandin û derew û pîvanên berovajî berîvajîkirina tişta berovajîkirina prensîba berovajîkirina bûyera baş xem nakin apo di 2008 de got di nava PKK'yê de zêdetirî 14,000 kes hatine kuştin kadro bin şervan bin berpirsiyar bin welatparêz bin di nava PKK'yê de di bin ala PKK'yê de 14,000 kes heta 2008 hatine kuştin em rabin em çi bikin ji ala PKK alekî ku qasî sê Helepçe Kurd di bin wê de hatine kuştin ev heya 2008 kesên ku li Çiyê kesên li Çiyê xwase kes hatin tasfiyekirin ala PKK û li Efrînê vê dema dawî de berî dagirkirina dewleta Tirk û hêzên kirêgirtî ê terorîst ala PKK li wir bû bi dehan keç û xortên Kurd ji Rojavayê Kurdistanê û ji Bakurê Kurdistanê hatin tasfiyekirin dibin ala PKK de li başûr jî bi vî rengî hane dibin ala PKK de 1995 de 15 tebaxa duwemîn êrîşa li hemberî PKK hat li darxistin dibin ala PKK bû 1998 apo li Roma bû name ji Celal Talbanî re dişand ji Celal Talbanî re digot jê re got ku rewşê li Îranê hazir bike ez ê werim herêma te herêma dibin kontrola Celal Talbanî de name û reca û hêvî û lavlav tê de bû
PKK sala da hezarî de dibin ala PKK de êrişî yekî niştiman kir. Dibin ala PKK de heq wasa êrîş li hemberî PKK, li hemberî YNK, li hemberî ev kesên li Rojavayê Kurdistanê Emîr Hamed bi çi şêweyî hat dibin işkenceyê de hat kuştin, ala PKK li wê derê hebû. Kesên di hundirê zindanên PKK de li Rojavayê Kurdistanê de dibin hatin wenda kirin, hatin kuştin, ala PKK li wê derê bû. Em çi bikin ji ala PKK? Heta niha hinek kes hene ala PKK hildidin û ne tenê wilo, ala PKK hildidin û ala Herêma Kurdistanê dişewitînin û ala Herêma Kurdistanê jî bin pê dikin ku ala gelê Kurd e. Dibêjin na ev ala PKK'yê ne ev ala gelê Kurd e. Naxibin. Ev kesê wilo xwe welatparêz dibîne, van grûpê qehweçî û tirşikçî û çayçiyê PKK û PYD û diçin êrişî Ebdulhekîm Beşar dikin, êrişî wî bikin. Bes ne bi pîvanên PKK, ne bi alavên PKK, ne bi benîştê PKK, ne bi ferheng û gotinên PKK. Hezar çîrokê din hene ku me re rexne li Ebdulhekîm Beşar bikin. Baş e, ne tenê wilo. Vê jî deynin alî. Ev kesê ku wilo xwe dikin aqilmend û bîrewer. Niha berpirsên Herêma Kurdistanê alek li piştwan alkî ala Komara Iraqê. Ev ala Komara Iraqê ew gotina Allahu Ekber li ser e. Ev gotina Saddam Hüseyin li ser alê nivîsandibû. Ne dikarîbûn wê gotinê rakin, li şêweyê nivîsandinê guhertin. Dibin vê alahanê jî de kevnayê nûyê wê gelek komkujîn li hemberî gelê Kurd hat kirin. Lê dîsa rêz ji bo vê alahanê heye. Şêweyekî siyasî bi, bi çi şêweyî bi, rêz ji bo vê alahanê heye. Rêz heye. Divê me re vî kiryarê siyasî ji bîr neke. Divê me re çîroka ala neke mijar. Yani rêza ku apo ji ala Tirkar digirt, siyasî bi ne siyasî bi, divê were qebûl kirin. Rêza ku Rêz Mesûd Barzanî ya Celal Talbanî ji ala Iraqê re hat kirin, siyasî bi ne siyasî bi, divê were qebûl kirin. Rêza ku Ebdulhekîm Beşar ji ala Sûrî, Komara Sûrî 1905 û ala serhildanê li hemberî rejîma Beşar Esed tê kirin, divê ev rêz were dîtin û ne bi sebeb û sedemekî ku me re rexne li Ebdulhekîm Beşar xe. Çîrokên rexne û mijarên rexneyê li Ebdulhekîm Beşar wek min gotî 599 hezar mijar hene. Ne ev mijara ku PKK de di pêş. Ji ber ku PKK heta qirikê di vê mijarahanê de fetsandî ha. Mijara ala. Mijara ala eger ala PKK be, eger ala dewleta Tirk be. Ne axivin di vê mijarahanê de. Wek min gotî yani xal û xwarzê li ser me li hev kirine. Apo di mijara berî wê jî de me behs kirî. Cabêr li cem xalanê xwe yê. Ji not û niha vegeriyayê hembêza xalanê xwe ku ew digot dayîka me Tirk niha li cem xalanê xwe yê li ser me li hev kirine. Xal û xwarzê li ser Kurda li Bakurê Kurdistanê, li Rojavayê Kurdistanê, li Başûrê Kurdistanê û li Rojhilatê Kurdistanê. Xal û xwarzê li ser me li hev kirine. Lê em li hev nakin. Em li hemberî rastiyên dîrokî û rastiyên rojevê li hev nakin. Em çi tişmiştê pûç û vala mijûl dibin. Heta mijarekî din di nava xêr û xweşiyê de bimînin. Jiyan bi pirsan pêş dikeve, bi rexne û nirxandinên pêş dikeve. Divê em ji pirsan netirsin.